Nongay kita. Ya. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Oh ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Suku-suku batok-batok ilah-ilu. Si Romo menyang Solo oleh payung muda macam di loloba wong mati ora opah nyepat dari bocah yang urip golek duit. Tak bahaya lagi. Kasih tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, selain ada kandang kucingnya juga ada kakak-kakak barong. Ada kakak Ganong dan juga ada kakak Barong bersama Barong dua Maulana. Iya. Elang Bahiro dening Sang Prabu Singko. Barong. Singko. Awas. Rodok maju. Ora jangeki. Risi. Patah saret
Sapa wani aku wani soto aneh larang apa pucuke Loh. Iki apa iki? Hei. Se. Seta. Lah kok iso ngisin-ngisini aku lho. Kancamu iku mau. Oh. Yo. Nanti mau parane. Lah kok ono nggawa gendul. Iya. Kasih tepuk tangan lagi buat kakak Barongan dong. Yeay. Oh, ya. Oh, Ah, bener iku mang ngono. Yo, rene. Sik. Iku mang baru bener, kon mang salah goblok. Aku mang gawe apa? Gawe sampah karo apa iku jenenge sing gawe kerukupan iku mang gawe nganu iki lho. Kemul, glangsi. Sarung. Oh, kudu glangsi. Iku mang dudu tong sampah. Apa? Iku mah lho, alate Om Badut gawe sulap. Tak gawa. Iya. Iya. Saiki dek kene iku ditekankan untuk didatangkan untuk menghibur. Menghibur apa? Menghibur ini anak-anak Bocil-bocil. Menghibur le apa iki? Sik. Iki lho. Nyetrum. Iya dah. Nyetrum titik sampe. Ojo gawe iki. Iki dah. Buan mikir. Des. Des.
Ayo. Cek. 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 Yo makan. Mati mana? Tes. Aku mulai sih. Apa yo? Mulai sih. Lama mulai kon durung wayahe ndang. Durung ngomong durung kon tutuk. Ayo gini. Yo ayo. Kamu dulu. Buk blek bongko. Sik. Rene. Weh Rene kan diundang dikongkon menghibur. Meneng sik dah. Meneng sik, meneng. 1 2 3, meneng sik ya. Oke, sini. Tugas bertiga menghibur. Disuruh ngapainnya? Ya. Nyanyi bisa? Bisa. Lagu apa? Lagu terbaru. Apa? Lagu teko Malaysia. Yo. Bu, semerap boten lagu Malaysia. Oh, yo, Yo coba. wis nyanyi yo. Nyanyi yo. Oke. Tak nyawang ya aku tak nyawang. Aku sing nyanyi, awake sing joget. Oke. Joget yo. Oke. Ayo musik e. Ya musik apa? Nyanyi ra ngerti kok kon musik. Ya bingung. Sembarang, pokoknya sing iso gen joget. Sembarang Mas, sepokoknya bisa joget. Oke. Yuk, semuanya kasih tepuk tangan dulu dong biar semangat nanti nyanyinya. Iya, kasih koplo Mas. Oke. Nah, yo iki, ayo maju joget. Yo, hey. Asik goyang terus. Koncomu nyanyi, kamu nyanyi, koncomu joget. Jogetnya enak. Delap apa melok joget sisa? Jogetnya enak. Nyanyi yo koncomu joget. Nyanyi yo kok ditenteni sama joget ngono jare kan. Weh, joget to. Jogetmu enak, aku pengen joget tadian. Wes padune joget. Ayo. Yo, musik. Asik. Asik goyang terus. Judulnya apa weh? Kan mlebune. Biasa tak gentak tung. Lho muni nyanyi. Lo nyanyimu. Gak ono mlebune. Gak ero mlebune aku. Sik. Kowe ngerti ta? Diundang rene iki ulang tahunnya siapa? Apa? Iku. Ngerti? Ya. Nah, iku. Sing endi? Iki. Iki. Heeh. Ngerti ta ra? Ya ngerti. Oke. Sing ulang tahun Bapak Koirul. Dudu iki lho. Dah iki? Marsa. Enggak ta, Pak? Bu, yang ulang tahun Bapak Koirul. Dudu. Lah Iku lagi sinten? disunat sih. Kalau Mas Ganteng. Oke. Ya, panggil. Lah iya. Mas Dika. Ayo Mas lanjut. Dika. Sini, sebentar. Lihat temannya Om Badut ini. Lanjut. Oke. Yuk. Dikai masuk ya. Masuk. Masuk. Yuk. Dikai masuk ya. Engko kandhanono nek masuk. Ayo musik. Tangannya semuanya di atas dong, ikut joget. Ini sudah beneran nyanyi ya. Ini nyanyi serius ya. Dengerin baik-baik lagu Malaysia. Hey, baru kali ini lagu Malaysia di koplo. Asik. Masuk. Mas sik. Maksudku iku nyanyine Nyanyi lah kok masuk. Bu swara. Iku nang ndi iku? Masuk kan?
Yo, ayo lanjut. Nyanyi. Yo, iki temen, Masuk temenan. nyanyi. Oke. Oke, yuk. Langsung refnya, yuk. Musik. Hei. Yuk. Ha. Asik. Asik. Oh, Hihi. Yuk, hehe. Ha, ha. Masuk. Nak ucap hello pergi kau melambai. Halimau, halimau. Ucap hello. Yo, Wis. Masuk. halimau. Wis masuk. Masuk. Halimau. Masuk. Harimau. Masuk. Mas, aku tak ambil iki aja, Mas. Duh. Sini, Mas. Tulisannya masuk, wis masuk. Ini, Mas. Mas, Om baru tanya, Bapak Khairul sing endi, Mas? Sing pundi Bapak Khairul? Lu lali bapak nih. Lah kok lali bapak nih ki piye? Bapak Khairul sing endi, Mas?